खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरबसिंग मुतराम नोकचरे होजिमरोइब पाउ हुम्फु तरुक सुबा टेरिटोरियल आर्मी डे की थौरम पांथोखरे आर्मी न लौरिबा थौदांगबु चीफ मिनिस्टर न थागतबा फुंगदोखरे अमदि यामद्रबदा मियोय तरा थबक पिरिबा प्राइवेट फार्म सिंगना ESI स्कीम याउद्रबदि आइन की चेराक फंगनिंगाय ओइरे हौजिमा पुंगेब पाउ हुम्फु तरुक सुबा टेरिटोरियल आर्मी डे की थौरम ngasi मणिपुर सरकार न सिंधुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड लेबा बंकेट हॉल द पांथोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी PSE मिनिस्टर आई हेमोचंद्र MP डॉक्टर टी मैनिया चीफ सेक्रेटरी ओनव किशोर DGP साइद अहमद आर्मी पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगना सरुक याखे टेरिटोरियल आर्मी की माइकेदगी चीफ मिनिस्टर अमदी PSE मिनिस्टर आई हेमोचंद्र दा खुदल पोट पिखे थौरंगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना टेरिटोरियल आर्मी मतौ करमना भारत ता लेरखिबगे अमदी मखोइगी थौना लिंजेल मखोइना लौरिबा थौदांगबु नहोंगना मियामदा निंगसिंखे मखोइना भारत खक्तगी नतना मणिपुर की दमकता तौरिबा थबक थौरम सिंगबु सिंथाखे It is a large unit with a strength over 1000 and its 8 companies are spread over the entire state of Manipur under 57 Mountain Division and Inspector General Assam Rifle in Manipur. It is heartening to know that the unit is performing its tasks admirably and has set high standard in its performance. The personnel of the unit, by being present in small detachment in almost all Army and Assam Rifle units in Manipur, is making an immense contribution in helping them to understand the peculiarities of the state and carry out their operational tasks with a humane face, which is quite important for the new units arriving in Manipur. यामद्रबदा मियोय तरा थबक पिरिबा मणिपुर लेरिबा प्राइवेट फार्म सिंगना सोशल मेडिकल सिक्योरिटी स्कीम ओइरिबा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI याउद्रबदि आइन की ओइबा चेराक फंगनी हाइना सीनियर स्टेट मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर TS हरेश्वर मैतैना फुंगदोरले मांगना मखाताना ESI स्कीम असी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की मखादा इंडिया गवर्नमेंट ना पाइखतपा स्कीम ने इंडिया की अहानबा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना इहान हाना मसिगी काट पाइबा मियोय ओइखे स्कीम असिना प्राइवेट फार्म दा थबक तौबा थागी तोलप लिसिंग 15 दगी ताबा एम्प्लॉय खुदिंगमक कोनसिनगनी मदुगी दमक एम्प्लॉय की माइकेदगी फंगलिबा थागी तोलप तगी चादा 1.8 पुथोकनी लोयना फार्म अदुना चादा 3.8 पुथोकनी एम्प्लॉय अदुना नारकपा सोइनाइबा अमदी अतै मखल कयागी अवाना तारकपा मतमदा लेमना लायंगबत नतना नारिगै मनुंगदा मपुना तोलोप पिद्रबसु स्कीम असिगी मखादा माकी फंगफम थोकपा तोलोप पिबना चिंगबा यावबा अफबा मखलगी स्कीम अमने हौजि फावगी ओइना इंडिया की स्टेट अयामबदा स्कीम असि चनखरे स्कीम असि चना हौद्रबसिंग अदुना मिजोराम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर अमदी यूनियन टेरिटोरी ओइरिबा अंडमान अमसुंग निकोबार ने मिजोराम की ओइना स्टेट गवर्नमेंट ना चनबगी अयाब पीरे मणिपुर की ओइना सु लागलेबा डिसेंबर 19 फावबगी मनुंगदा चनबा हौगनी हाइबगी थाजबा स्टेट गवर्नमेंट ना पिरखरे हाइखे ESI स्कीम सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मशीना काना दोइस एनी फैक्ट्री एनी प्राइवेट फैक्ट्री इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ये होटल्स OBI रेस्टोरेंट OBI प्राइवेट मेडिकल nursing homes OBI hospital OBI diagnostic center OBI private educational institute OBI private college OBI private school OBI asida thabak tawriba miyam se asina magi salary si hoi lising 35 dagi maha taragadi ESI aruga ESI da cover tawni ESI ki maha da lakani स्कीम असिगी मखादा लनाई हॉस्पिटल क्लिनिक अमदे प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट कया लिंखत याई अनाबा एम्प्लॉय सिंग लायंगबदा स्कीम असिगी मखादा लैगदबा डिस्पेंसरी नत्रगा हॉस्पिटल दा लायंगदबने लैत्रबदी सरकार न खंगबा अफबा हॉस्पिटल अमदा हेक्तमक लायंगब याई मदुगिदमक अचंगबा सेनफम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ना पुथोकदबने स्कीम असिना एम्प्लॉय मसादा नतना महाकी इमुंग मनुंगसु कोन्सिले स्टेट असिदा लैरिबा प्राइवेट फार्म गे एम्प्लॉय सिंग स्कीम असिगी कानाबा लौबियु हाइखे जिसे प्रेशर लाखा सेंट्रल गवर्नमेंट दगी सी याम कानाबा स्कीम सी हुजे पाउदा स्टेट अहम मरी खतंग हाइदि करिगिनो सी होय अदुना सी इम्प्लीमेंट तौदबा याते
aduna by 31st December implement taunaba hoina Manipuri government isu aya thasabam di pire si haulani aya bam pirani mapu singina hoidi ESI mkhada lawe contribute tawre hoi escape tawni adu tawni en habigi keno mala agati ko si penalty to boye ESI ek mkhada provision jamle ya hon na boko si ego parliament ESI ek si ego parliament 1948 ta pass to giba si to giba ni na si mandatory ne once notified to idar di si miam si loimak ESI mkhada lak to ya alu si lak ta ga di penalty recovery to ba yam nei re ko सरकार की कॉलेज अहूम के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट ऑर्डर हाई कोर्ट मणिपुर न कखरे अमरोमदा सिगुम्बा हायर एजुकेशन गा मरी लेनना हेंगलगलिबा कोर्ट की केस सिंग थेंगननबा अमदी यूजीसी की सना कांगलोन सिंग खोंगाउनबा अमदी अरानबा ngathoknaba honabada matam amadi sel manghale masina state asigi maheroi sing amadi higher education da awaba kaya mayuknari haina Federation of Government College Jesus Association Manipur na khangalakle haujiga tema brem tlaujare हाइने हक्चांग फबना लन नासिबो इना चेक्सिन सेना जै अदुना आइदि कैफिन याउदबा सीसीटी खक्तमक थई अदुम सु हक्चांग फना लेगे हारबदि सीसीटी थकपि सीसीटी इरमदम मणिपुर द पुथोकजब पोथोकनि सीसीटी सिम्बो पोगोन साइट्रेटस टी इरुजो कोचिंग इंस्टीट्यूट की CBSE SA2 क्लास 8-9-10 की एडमिशन होजरी क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम इरुजो न मयाम दगी खेतनबा अमसुंग खुदुंग चाबा सिंगदी वर्कबुक अमगी फॉर्म दा क्वेश्चन मयाम नैनबा स्लाइड अमसुंग एनिमेशन गलोइना नताकपा स्टूडेंट असेसमेंट 15 days revision अमसुंग छात्र सिंगी रिक्वेस्ट स्पेशल क्लासेस न चिंगबा थमजरी कांटेक्ट टू इरुजो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा पाथोकचोम लेकाई बिहाइंड बेगो होटल हॉक अमुगुमना आई विजन आई फोकस मयक से बता मरमदी सक्सेस इज अबाउट विनिंग Imphal is West Amasung Bisnupur District ki oina laptop amadi LCD TV loan lobi khudong chaw bijari laptop amadi LCD TV pambi music apik interest ta amadi athubu matamda lobi yagani pambi music unabiu Imphal Finance Cooperative Trade and Credit Society Limited Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Office Pauna International Market Bisnupur Bazar Bisnupur I guess no the miss call sabe I get to खर्च न लिया नसगी समाज खबन खानी खबर है सिरिया अदुम करीगुम्बा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोकलबा मरोय मरंग यामना यावबा चुंजाक चाबा मपालदा तोइना चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करिसु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिक न नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूल सु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंगबबुदी नाजिंगैदा सक्सेल होबना हेना फै RTI Act na piriba kanabasing adu kari karino haibadu aikoi punna khangdokminaba darkar oi haina State Chief Information Commissioner TS Ibobi Singhana ngasi Sanjen Thongdalai ba State Guest House ki conference hall da pangthokpa pawgi mifam amada phongdukre Thasgi manga dagi taranithoi fawba Manipur Information Commissioner Sinduna Chatharakli ba Right to Information Week celebration gi manung channa pangthokpa pawgi mifam aduda magna makata na phongdukkibada Civil Society amadi Public Authority na RTI gi kanaraba ek asi khangba mathau tai kanagumba amana organization natraga lanai mioi amada harassment oiba application tharaklabadi madu RTI rule gi matung ina khanaba yai magna makata na democratic country amada RTI act leibana transparency amadi accountability thambangame nupi angang yauna rural amadi remote area da leiba mioi singna application tharakpagi sang namely maram sina RTI gi kanaba sing khangnana ba awareness pangthokpa darkar oidi haiki RTI Act 2005 is a very serious act. Rightly said by many, no other legislative reformation act or no other legislative reformation has touched the general people, citizen in the country
so much as it has been done by right to infancy. But again, the issue is that still we have already crossed 10 hours journey ever since the act was enacted in 2005. But if we look back and analyze to what extent the legislative intent of this act has been fulfilled, whether there is still any gap between the legislative content or intent and actual practice, still there are many lacunas, many drawbacks, and every stakeholder is responsible for that. It's not that a particular organization or society or citizen is responsible for that, but it's a collective, shortcomings from all the stakeholders and players of this act. Numit taruk ni chupna sathagadaba National Postal Week ngasidagi Imphal Post Office ta hokre. Manipur Postal Division Imphal na sinduna pangthokpa thoromaduda Manipur Postal Division gi Director Binod Kumar amadi Superintendent R Kumar yauna official singna sarukya ke. Tharonga mari lainana u chara kaya su thake. Director Binod Kumar na Postal Service ase ningthi na khanglabade masigi kanaba sing logduna nungai yaifaba punsi mahing ama ohenba ngamgani haike. All of you to make awareness about Sukanya Samriddhi Yojana, basically for the all girl child under 10 years of age. They have a very good scheme, and this scheme, under this scheme, one account can be opened with ₹1,000, and after depositing ₹1,000 per month for up to 14 years, that child can get ₹6,78,000 at the age of 21 years, which can be utilized for her higher education as well as for coachings or any kind of activity for her bright future. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Sonic battery using torches. Japanese technology in Sama world quite thaba energy set. Masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da karigumba akai na tapid. Bayam dagi mapanga kan usuri Panasonic battery using torches. Seasonally. Panasonic. Sky Hospital Rims Rota Ataba Mamalda World Class Heart Care ki khudong chaba pizari. Free emergency service kidamak chayol amada pung kunmari mathau tawriba akhoi gi cardiologist ka tanabiu adomna thabak naba wanthabagi history leiba sor honba waba mihul ka hena chongba asina chingba layong sing asi leiragadi thinthaba tawdana Sky Hospital gi heart specialist ka tanabiu. I'm ready. Telero. Editor car late. Some say uzik pudi perfectly straight. Ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsilk perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung daso align straight oina laina bagidama. Wow. Uzik su straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight. Lock tobiu. Rock tobiu. Shija Diabetes and Hypertension Clinic. Hapta kudingi sagol sen amasung thangja. Ayuk pung taret tagi mapan phawba hangjari. Khang hairaba doctor singatana baloina na free the blood sugar test, ECG amadi urine examination gi khudong chaba phangbigani. Akupa marol gi damag makhada pijariba phone number natraga Sija Hospitals tagi phangbigani. Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambiba singna isagi mit ka chana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Admission open for AIPMC 2015 and 16 at As Ayashin Imphal Center, Kasamdong near Ramlal Paul High Secondary School, Imphal. Special features: live lecturers by Ayashin's doctors, doubt removal session after every class, comprehensive study materials developed by experts, 30+ days on latest AIPMT JEE pattern and detailed performance report. Come join As Ayashin Imphal Center. People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripaki Kuntranipan Suba Mapop Kumon Numit ngasi October gitang mapan asiga mari lainana Imphal East District tongan ba mafam anida banner thetamle
Imphal East District ki manung chanba awang posangbam gi awang romda khara chatlaga leiba mafam amada amadi koireng gaidagi moijing taba lambi gi mafam amada su lup asigi mapok kumon ga mari leinana banner thelamki police commando laktuna lokthoki Wangu Terakong Gram Panchayat Borayangbi Gram Panchayat amadi Wangu Gram Panchayat ki Gram Sabha mifam ngarang tongan ba mafam ahum da pangthokre thorom sing adu da Bisnupur Jilla Parishad ki Upadaksha Angom Brozen Gram Sabha sing asigi Pradhan Singh Marilaina ba DDO Panchayat Secretary amadi official kaya su sarukia ki wangang khibasingna Gram Sabha phambagi kanaba sing phungdungna ki amurom da Wangu Terakong Gram Panchayat ki oina Swats Bharat Mission ki makhada lamtu sengki Indian Oil Corporation Limited Imphal Division Office na Kendriya Vidyalaya School Lamfelga Khusam naduna Swats Bharat Mission campaign ki manung channa layek pa sangdam naba ama Vidyalaya sida pangthokre category ani thokna athoi hen tanaki Handak Oman da pangthokhi ba powerlifting gi Asian Championship da silver medal phanglaba Thogdam Suraj Kumar bu opagi thoram ama ngasi thangwi bandalai ba ima nonga leima sanglenda Powerlifting Association sinduna pangthokre Makha tarakpa championship ta medal kaya lawrak haning bagi apamba sing wangang kiba singna phungdok nakhe Thangjam Sundari Kaubi sei kunmangarom surabi mau ama chatkiba tangmari ge numidang wairam da Khongjom Bazar da leiba mapuroi ba Thangjam ibotom bagi yumdagi thokibadagi hanjilaktre haire mak mamai koida nei kulei kuchuni masam sangi fit manga inchi mangarom wangi kanaguma singna mahakpu thengnarabadi manakna police station natraga mobile number 9612489800 natraga 7085649861 da pau pibiu haire hauzik maroi ba amuk humputaruk suba territorial army day gi thoram pangthukre army na lawriba thodang bu chief minister na thagat phungdukre amadi yamdrabada mioi tara thabak piriba private farm singna ESI scheme yaudravadi ain gi cherak phangningai oire ISTV Baumiyang Tabiri Basingwam Kahana Kurumjari.